Ahora aquí seguimos con los marcadores de esa jornada. Vamos ahora acá a División de Honor juveniles, donde cada fin de semana captamos las imágenes. Estivemos no con Domínguez co Valmiñor 0-1 ante o Lugo. E o Valmiñor gaña cando nos estamos ali. Que pouco nos gusta isto. Gústanos con os equipos de aquí da zona gañen cando nos estemos presente. Bueno, se van gañando. Parabéns para toda a directiva e os xogadores. 2-0 gaño Valmiñor aos Roces de Santander. 2-3 Pérez de Vitoria ante o Alondras. 0-1 o Sporting Dixón perde ante o Racing de Santander. Ya no 2000 o equipo xixonés ganalle pola mínima a Oviedo. Ourense 0, Club de Fútbol Van Sander 3, Real Club Celta 2, Club Deportivo Lugo 5. Xo dixen co Lugo ten boa pinta. Me gustou moito xogando en Valmiñor e aquí está 2-5 nada máis e nada menos o recente campeón. Que lle está a pasar a este Celta? Moitos xogadores fóronse como Yelko, Pape, Delgado. Unha desfeita totalmente neste Real Club Celta de juveniles. 2-0 Deportivo ante o Tropezón. 10 goles se marcaron no Atlético Perinés, 6 Pabellón de Ourense 4. Increíble. Líder Club Deportivo Lugo, 12 puntos. 9 para Deportivo da Coruña. O Real Club Celta está na 12ª posición. Que mala pinta ten este Celta como non empece xa a escapar da queima de aí de abaixo, porque o Valmiñor é terceiro con 9 puntos. Van Sander 4, 3 Alondras, 1 Tropezón, Ourense Club de Fútbol 1 punto. Por lo tanto, o Celta aí cos mesmos puntos que ten o Van Sander. Descenderían estos 4 equipos.